Nare video si bodan negeri Autsian e Pworausen Manau. Igami circle niri. Pworausen Mirga the gospel. Yei ewa Pworausen Manau. O akura barau ren. Arnabotari Pworausen Manau the good news, the gospel. O si akura barau ren. Arre o pekobotun nukwan. Ngare o sab kobotun nukwan. Abirugu arabotongai. Very important at Pworausen one a kapas ewa Pworausen Manau. What is ewa Pworausen Manau? Ewa Pworausen Manau ewa good news. Met Jesus Christ after referitats me wara we rapigas. First diri wang ngiri gebi minne uafen agi meta fakurautia. Bwe Christ abero feriten at tipis usun amak narko tarapu ebibin. Praise the Lord. AK first amak non Corinthians nika ewin Corinth chapter 15 verse 2 metiri AK karawes veneri. Amerau cia kowotsunuk erakapas Pworausen Manau the gospel erasi bafakun kowotsunuk one sisap ni kitara atsunuku non arasi bori kitara atsunuku non iwe erasunuku ibafakun nabotonga pasukiro paipen ngeri Hebrew chapter 3 ika chapter 4 irabi mak iwe memeratsi pada negeri verse 2 si pakop seta one chapter 3 verse 15 era verse 15 era ikerei arre o warong merian god o sab pecekkurare kevi usun abikawareo nupun ra pecekun ne ugeri god. Etiwana chapter 4 verse 2 era pun siapan rogorong ewa Pworausen Manau usun cekir ach kawareo era ira rong merian god ngerai pecekkurare ruker rosewochen arroporiku ra nasorap ra nukurukumang anasorap ngenoren verse chapter 4 verse 2 era pun siapan rogorong ki cekei cori kere siapan rogorong ewa Pworausen Manau usun cekir ira rogorong ewa Pworausen ngerosap feya chren punupuen ar rogorong resaputiwa ikeruku fakurau cea e Pworausen Manau ikeapun kitsi porogorong ikerei sisapusun atskoereo rogorong ngere pecekura neru ker ngiri ikerase wochen arroporikunan reana sorap nukurukuman rese nuku ikerase wochen nuku re pecekura neru ker ngiri kot ngekits cari kerei nupor kitsi porogorong e Pworausen nem e Pworausen Manau yei ewe siata uri kura barauren ikapun si pefet si porogorong si poetiwa orgu very important mayor feyatsun e Pworausen Manau ifar feyatsun sukiro paipen ngeri Hebrew ika usara sukiro paipen ngeri Romans chapter 1 verse 16 Romans chapter 1 verse 16 era ewa Pworausen Manau yei ewa barabaren god mitogori abarawa chokko beirisin miruku. Praise the Lord. Ewa Pworausen Manau yei ewa barabaren god mitogori abarawa chokko beirisin miruku. Very important. Atsipe rogorong very important. Atsipe rogorong e Pworausen Manau iwasipwe etiwa o nuku urikasipwe etiwa beruku iwe be your feyatsun
Feyet yun, we was yargorong. Rerbet buken Romans chapter 1 ay ridikits. Iran ewe barabarin got atawuri abarawa chokkewe irmi warong ar nukuruk non. Non ei Pworausen Manau. Met ei Pworausen Manau, met Jesus Christ a furri veritats warawe repeges. A vero veriterats good tipis a barausefen. Meidisi John rogorong etiwa meruku meyor feyetsun. Feyetsun marawesemuts. Feyetsun e birafe varau non Jesus Christ. Feyetsun sia togori become known God through Jesus Christ. Feyetsun sia namren God torri fin nachuk. Nge feyengawan ikapun sipo rogorong e kapasanim nge sia ene sorap merugurugumang iwe feyengawan iwe sisaran namren God torri fin nachuk sipo turrong narawe kei ese or nemutsun mi fakure feyengaw iwe yipopun sipo tukor sipo encourage irikits verisin charrogorong e Pworausen Manau ikerei sisap pepacekpura nerukats ngeri merien God ngesipa fakun etiwa sipa fakur etiwa oruku. Praise the Lord. May this word bless your heart today.